ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. албатта ки дар ҳафтаи аввали моҳи шарифи рамазон ҳузур дорем. рӯзаҳои гирифтагитон, намозҳои хондагитона худованд ба даргоҳош қабул бигардона. поку парвардигоро ҳар гуноҳе кадем, гуноҳҳомона афв бикуна. ва бародарои азиз, дар ин чанд рӯзи моҳи шарифи рамазон рӯзое мешавад ки хайр моҳи шарифи рамазон ҳама мо рӯзадор бекор мемонем. ба интернета ба қавли урусо интересоват кардам. биё ака ҳами адаби накунему, гуфти ҳами устодамон театрални када гап назанем, ҳами бо забони соддаи лаҳҷавӣ халқӣ гап занем, оммафаҳм, яъне оммафаҳм гап занем, ҳама каса бифаҳмем якдигаримонро ки чӣ гуфтаистем ва чӣ мехоҳем аз якдигаримон. дидем ки дар телевизионҳо санъаткорро нишон доданд ки инами санъаткоро обрӯи тоҷикистоно пас мекуна, ани санъаткоро и хел мекуна. хай чанд касоро нишон доданд. ман дар интернет навдидам рости гап. ман вақтам ки надоштум ёки пешум наврумад надидам рости гап. навдидам ки дар шабакаи якум нишон доданд ки хай ини санъаткоро обрӯи тоҷикистоно пас мекуна, ини иши хеле мекуна, ушу хеле мекуна. охи ҳар коре мешава бародарои азиз, мо худмон уро кадаистем, мо худмон вайро лайк мондаистем, мо худмон вайро ҳабиги кадаистем. ҳамо охир оли ман агар ягон казда кина дошта бошам, ина даҳани рамазониюм ба худо қасам мехӯрам, ман ягон казда не кина дорам, не ғубор дорам, ҳамаро дӯст медорам, ҳамаро ҳамчун дӯст қабул мекунам. ягон казда ба дил нияти бад гап намезанам. ана бародарои азиз, ҳар чие ки мешава мо вайра қабул мекунем, мо вайра лайк мемонем, мо уро болобардор мекунем. ина ай комментарияи худам биё ман бегонода биё нарасам ки бо хафа мешаванд. ман ай худам бо мегирам комментария додам ки эротисиёта хонаи худо мерию суратгирӣ мери. охай мара корум ҳамияй бародаро, ман мерам як рӯзуш сурат намегирам, ду рӯзуш сурат намегирам, сеюм рӯза албатта сурат мегирам, мемонам. ман корум ҳамияй, ман диплом дорам ай пушти корохи. мақсад ку тина мехудад се рӯз кор танара дака ҷой ина бозор да кор мекунӣ, се рӯз бозор нара ку чӣ хеле мешавӣ, се рӯз бозор нара чӣ хеле зиндагӣ чӣ хеле мешава. ира хай одам мефаҳмидагӣ мефаҳма. ин масъаларо мепӯшонем, бо ҳамон масъале мегардем масъалаи ҳунармандода. як варзишгар меброя ба мисли ҳами ҳози кадоми варзишгарро бигирам. абардак варзишгарои мо UFC рафтаистиянд, дар UFC баромад кардистиянд. чӣ Конорро бибин, чӣ Ҳабиб Нурмагомедовро бибин, чӣ Муҳаммад Наимовро бибин, чӣ Лоиқа бибин, чӣ дигара. ай ҳофизо Фарух Ҳасан дар дунё ам глобуса ҷумондастиян ам хеле некем ки ҳеҷ гап нест дар бораи гиёки хеле одам мо надорем дар Тоҷикистон. ин хеле варзишгар нест гиёки дар Тоҷикистон. меган даже лайк намемонанд ки ҳаму бихеза дига давлатҳо бибинанд. мо фақат чиро лайк мемонем, ана рафтан дар дига давлат обрӯи моро пас. ҳаморо ки шумо лайк монден дар дига давлат мераванд, ҳами хеле мо месозем. мо барои чӣ ира зада таҷриба карда гуфтагӯянд ки санъат аз они халқ аст. халқ санъаткорро мебардора, не ин ки девоноро бибардоранд. охир ман ира 10 сол пеш ман шукри худо мекунам, ман миннат намекунам. шукри худо умрум дар хизмати халқ гузашт. умрум тӯю маърака, худоӣ, хайр, садақа чизе буд набуд, дар бари ҳамаш рост мешидиму ай дастам меомадагӣ корро мекардам. айн дуруни халқ гирифтам, гуфтам ки девонаҳо хадавоянд. ира ма 15 сол пеш гуфтагим ки девонаҳо хадавоянд. ин гапи 10-15 сола пеши май. анака нав интернет да дохил шиди чиз. ин гап нав интернет дака дохил шид, нав дидем ки ма ира ай туй мегуфтам як девона дар рақс мебиромад. ма санъаткори асил Садриддин Наҷмиддина мегин, Шабнама мегин, ай ҳаму устодо бон Қурбон Абдулло Қатӣ, шодравон Қурбон Абдулло Қатӣ. ма дар Фархор туйда будам, ҳам хеле ба қизиқ хондаистанд. яке як девона мебирояд, санъаткор ақиб намемонад, санъаткорро дар пушт мемонану девонаро рафтем бигия гуфта урра мекунанд ҳамун девонара. ин чизое ки ман ба чашмам дидам, баъд гуфта будам ки девонаҳо хадавоянд. анака на бо дар интернет дидем ки девонаҳо чӣ хеле хадавоӣ будиянд, дидем ки девонаҳо чӣ хеле дар авҷи классгирию дар ман бахилӣ намекунам. бо нагӯем ки ҳамин ай бахилиша гап задистам. ман не охи ман ай бахилӣ не, ман ҳамчун дӯст гап задистам ки
این کارو ما خمون کردیم ما خمون لایک موندیم که همین رفته است بالا رفته است بالا برای همه هیچ کره تنقید نکنین هیچ کره غیبت نکنین خودتون تماشا کردین خودتون کامنتر کردین با هم خبرات گرفتن میگیره همو خبرات گرفتن میگیره پرامو افیر میکنه خیلی دیوناش مدری 5-6 هزار آدم تماشاش داره نکیم که یک ورزشگر پرامو افیر میکنه یک اهل علم یک درباره کتاب درباره کتابخونه درباره دیگه و دیگه پرامو افیر میکنه ایده کسی که زیاد نیست خیلی با چی دیگه جوی گپای با چی دیگه میخزین و تنقیط و غیبت و چیزی میکنین در دیگه جو نکنین همی کاراتونا با در آخر میگرده میگم که سند از اونی خلقای هر کاری رو میکنیم ما میکنیم ما کدستیم هر کاری کدستیم چی دیونا را چی هنر ندارم به هنر را چی یخیل اخی در اینترنت میبینیم یخی پرامو افیر با ما در روی میکنن که میبینی یک گپا کدستین رقصای بمانی کدستین یک کارای کدستین همو در اوجای برای همه برادر عزیز شما هر جایی که میبرن ما یکی رقص کردم یا که یک کار دیگه کردم ما تقلید جانم رو کردیم در وقتش انا هاوز یکی بریده مونده است که با میگن رقص ما تقلید جانم دیوانو رو میکردم در وقتش که اینا ببینه که خیلی آدمو هست اون همش در سال 2019 2020 پیشای بعد التماس در کامنتر داموی شریف رمضان حق خورد نکنین چی در کورای چی در کار حق خورد یک کسی یک گپی قبه گفتن ورزشگرای خوب داریم صنعتکارای خوب داریم دنیوی دنیا رو میجنبونن انم خیلی ورزشگرا و صنعتکارا داریم همه رو لایک بمونین هر یک تا بدونین در هم فیسبوک هر یک کتابخون داریم هر یک علم داریم چی در دنیوی چی در اسلام در همش هست خودتون کلاس نمیمونین خودتون تماشا نمیکنین خودتون خواهش ندارین خودتون ده گپی ساده جانش دمید میفورتونه اینا عاقبتش ببینید خداوند یارو مددگارتون گپای مرا بدیل نگیرین در این ماه شریف رمضان نمیخوام یکم دلم در اومد همین گپا رو گفتم همین گپا رو که میبینم میشنوم با میخوام که پیشکشی انمی پادپیسکاری خدمت کنم خداوند یارو مددگارتون زنده و سربلند باشید در که جای باشید نباشید خداوند نگهبانی همه زنده باشید